Прешлого року pre pandemiju коронавірусу стигли 9 проекти і вели з них мушели бути змодифіковані, а того року ще младі зажадали po діях і сходах, бо ще на конкурс za sofinansovanje projektov za mladih prijavili 8 naša združenja zo 14 projektami. Sredstva, ktoré še dostanju po konkursu, namenjeni za sofinansovanje projektoh, ali často to podrazumijuje ich kompletne finansovanje. Ta tak toho roku budžet zo storým robotne celo za mladih rozpolahalo vynošel 400.000 dinari, ktorý trebalo rozpodzeliť racionálno. Mi máme можливість як роботне село конкурувати за средства пред національного совіту, але ми ошмелюємо наше здруження. Вони мають велико векші можливості, щоб свої проекти посилали до локальних самоуправи, до покраїни або республіки, або на деякі другі адреси, odnosno глядали других донаторів, які можуть фінансувати цілі проекти або часть tých projektoch. To je politika Nacionalného sovitu, ktorá trvá deceniju a živecej, že neopierajme še len na Nacionálny sovit, na Rusku zajednicu, ale na širšiu zajednicu i hľadajme druhých donatorov, ale to podrazumie bardzo veľkú robotu. Každý rok je zde jeden projekt, ktorý neuskladze so spravilníkom, tá toho roku nepotrímaní projekty, ktorí še odnoša na dzeci i na adaptáciu prostora. Vážne, že by še mladí i nadalej odšmeľovali, že by písali projekty i že by znali, že robotné celo za mladých Nacionálneho sovitu tu za nich.